boom say driver no upo kwota o the driver no ebeye affected because of on the light now or they blink the moment the blink light on is the same as anytime to na yedi wachi nti ye fa sompa FD so aka kire adraba fo moto fo moto blinking light bi e de bo omuka na ti no e kire om say senia moto ta light na e high ne no is the same as say o drive na fi anytime ubosa affect o concentration nti e tira bia obu ho onya ye tape o di sia driver bia no di na tia na ta driver no ontumi ehu kwan mu ye de bia ka bi na wo ho anase amna bi na wo no de abom anase o da kote nwuram na wo na wo ye san de wo ko na wo so aye cause of accident ama innocent person na ade ba ko a na de bi tu adawa ko konso ne se obi nya yes ano di wani ma to wo lonko anase unya kwan a emuda ho na watan emuda ho a yesifa na watan ne ho na wo because enye good say ube di blinking light e chita ko du be bia wo ebe ha wani enti no ta nkane ahomrai meaning say at the right time ye fear driving laws in Ghana and kata anope bia ofra ye beta mra ba ko mienu bi ni a chechirem eno ye beduru ho but ye nduru ho no ye betre if you say the more we expose we need to sang eniema no ebema unyi a anase okunyi ko wani mu no ebema wani amonse wani wol eso active ntino okay enti someone before say obe the car manufacturers no ye light na so high na so low na it say call within the range of 50 meters. Okay, low beam maximum range near 50 meters and a high beam no 100 meters. But that China bulb na ye can no any formula bia. And then also a strength call a form a rim any baby at the thought out the name quite you manager. And no any direction, but card the end day your man of direction. Internet on no be lower and to any, but over higher na at any because low no ya limiting the entry from and a high any day ye kimi ko hwim kakra. Now so China Bob ne de ye to ayato etimi to a koto duanko mu nyina na ordinam kwan and with yamra okay yamra na me ana me type police one crime say Ghana mra no say yamon uniform eti o ka bo so me say hwete ye niswa adentina so na ye hu the same problem o kwan so because the normal Ghanaian driver na say motor rider ni nim say me krom kwan ya me nam sin police barrier me nu na wo so te me den kan ya na bobɔ ho kra police ni kra senya me ni kra me fata me ni bekata ana ye better associate na me dia akɔ now so wo the same driver na motor rider no ko si agotri enija na ka say fa kwa for the same car na say for the same star no fa kwa obekata say police bet me nti ehu no e wo ho mani palentina wo agotri a wo dim na so na so oba ne kru mo mpese obedi so ke be se Ghana police soon find say yen satem boko kompo wo ho say okania we according to law we no etiamra na esa wo de betwam sia na protest wa court okay nanka kakran no go say hunu beba adaba fo no mu ama eniema amunim sense sa mo ye no amunye okay na fena me kan no ye befa emra no baako wo ma no pa bia ye befa baako de bia befa me befa baako na aboa ma wo so mo nim mra no go okran so ade no ye onim sen itiamra wo so mo wo okay and the platform be say ne befa so de extension kaka yeah but I chire light no ewo ho bada nimu susu de ya eno so sa o mutimi tutobi sa chana bob ya eno kra de dangerous chen chire de no ena meka se ye wo anim de ne chire de na ni na no etiamra anim de ne chire no emra ne se nkane bia wa wo de wo pe ebeto dia ka nia manufacturer na ayama no without the permission of BBL no etiamra meka se without the permission of BBL ese obu ho a wakoto printer bi ene bia we bi clinic no per se o de ta printer ne ye e bia ambulance a obekọ BBL ho na BBL man permission no de ambulance light no abobo ta printer ne ho because
usually recognizing as ambulance was all the tank and only permission that make one them. Now so say wow do open stop on can via without any permission you need to what the KWAME ADEA now tank and only Tiambrano. Okay, but someone owns it. Can the manufacturer na no would have a sequence no Bob no a bit mash a bit my pie into Ukotobia just all tot size in Abia and they said no atino. Sano Susuno. I say shit and I fire it seems you are going to replace it. It is a wins in a ball say me Toyota Corolla me in a barn means me got sprint at the embassy. There we in a shit and after a bar. Koto the same thing na pase men koto ade fofura ya nya ma wo ka no mate my na wase na e hwehwe said e wo kan especially kroma de oba ha pragiafo no omutimi toto light bubok prage nanim hunyan edawani and the police command na owo area nimu no e ni duty say o hwede kan ye bobo yi won say that kind of area no ubehwena accident see anadwana do pan ya homake because in Kenya na ebobo ho no bi wo krampo na emislidi akofro emislidi inti no oba na obu wo kwa oba no in Kenya no ebia ma so ye three ties any different to nipa no ne bebo nsa wo be say because two ties na all san obi e kwani sa obu say half na nipa no enya accident in education and enforcement ye education no na police enforce ya within a short time we go swat. Okay, last one mami misawe obi ozo na original one na you know omo ye de buy no light no apai but okoto China one bi na ode boy say what the panel Land Cruiser and as the ukra normal car and our engine abwa okwa hwehwe the same engine and the assist e was say yen ta say ukoto bi na manya bi na say say when nya bi na for the body a oto I was all the code DVL na DVL e approve say okay my dear to me say light obi tin be ti wo de na so ndi na say why pie no the na me kra me bisan say pie no okoto no wanya original one bi the na boka ni mu na e de buy no na akoto be a different one ono so bi onim na I say China one bi just what they call DVLA mo certify man won I say onima emrano ye do kujina emrano na oka say oh me aha emra with the minima any excuse and they say ignorance of the law is no excuse and what who answer na wa be driver in the first place SOMPA FM so what I say unim say otaya the police check otaya no now otaya na e sharp here e di more than 4 years ah it am right between do akoko sama na yi no better who say di more than 4 years e wo ho ye throw otaya no ho ye wo manufacturing date and ye throw otaya no expiry date na ko be bring expiry date na be eni ho na mu manufacturing date and the expiry date ni say oman bia on a standard I will keep. Okay. Ghana yemra na say yempe tire abro mfie 9 e wo ye plan so because ye ha na ehye e bibrim ha ehye. In the time ye ne nne na okoto a enseto use me more than mfie 9. Then ya na ye free fidim na oto ne ya ubetinye yusu a na mo after mfie 9 enseto use. Ene bi wo ho so a okoto home use tie. No na kam be bisawi. Already the bedroom hano nebia we twa be ye mfie mi nsan wa butiri enti no okota enu nti na driver de e wo so osua driving ho ne man nsan wa be driver because me koto tire me nim niam me check wo tire niam na ya toto tire no ni na ebia wa sama e ka ebi wo ho a e wo so check se na okoto mo na wa hwa ya ka say expiry date ten the same as tire yebe di ho komo yebe te da di na ho komo because tie asem de ene nka ye be chia manfo pa obi one tie no e di 12 years e da su Ghana say obi so kra o ha wakoto brand new tie but me check man no na tie no e di mfie num ansa no no e wakoto brand new rubber she ho now brand new no
I said brand new year wa butira. Ebi wo ho better wa obi anta na sorry je. Na yen tia papa ba. Now ni ntia e wo say wo check time no ni date ni say. On say enyama e dey tie no ebi e elastic. What I say? Gum, the gum aspect of tie no. Say e da ho cha na emunsu e twe. The emunsu twe after infuse 9 Ghana mranu hu say after infuse 9 no ingredients are the ties no. I pie. Emunsu na bu ha okoto tie enche na bam. Enche na pie. Yeah. Oti u na nsia na mikoto you. Now, so now, there are and never do was all check apart from this Neprampo. No symbols you of one, and set out Nema, not pineapple, Nina, snow tie. But that was over soon. Made them from with the real snow tie, and we use snow tie, and Matony, and use snow tie. Be brilliant him. Hey, you was some bon papa. Go tie some okay there. Ah. Obi okra na home use no say almost Ghana especially commercial drivers no home use no mu use o nti we go akoto home use no me nka say home use me nya because me try me to be but there na me can say home use no ebebedu e na aba du Ghana no kra bi abe 1.5 years yen toy obronu su kra use na asamba ha on de okokoduru ha home use wato on check hwe no de agu no ayi ase ne car se ne car no so wa use no be 4 years into the obroni no use wo e de kan de nipa de ba ya ento ya di some years wa hana de be kan de na o san use na on nam 12 years aha sa pepe engino but engine what say ya engino the time no ye be kan time ho asema yeah let's say no pictures bina amon be journey through Facebook live no yeah ye dey atu according to Nyanama na America, to know that after that, no, oh, tire. Why we tie now? Apart from that, what we say, oh, no, and I'm home, oh, 90.7 you will never be a better check. I come and son, a wild man if you got a me and I'm to we. Okay. In the name of the cat and the tire, with me, the 30 minutes, or tie so. Now make it change me pet, but I know so call album to go be free, but me and me. Specific one and the nature say, what they ever ho, ye ever paid that, since a crowd, also be sent sham running in account because Obi say, me cocoto ties in a sen or home be was say expiring date, nano dear ne de beba. Onim say be a den expire and soon so be a debate. And you know, aquacodim como Tuesday and opebia and come away, a drew her TV. And yet a driver for. And I say riders for omo mutwi moto ene omo mutwi car nko a o passenger no wo so eye TB esan say say driver ni the car no ko na ne ye keken nyina no say o ni bia ana say wo mu bia say wo no ba accident ne ba wo be wubi yes driver no wo twi nko a sometimes driver for no car no accident no ye no de wo side na akọ e dey akọ face accident na now dey akọ face ade no wo no asevu no ho nti to do sabre ya se wo ka unika wo se otibi ehia pa ehia se obi akoto moto ana akoto ka na ode light bebre agu akiri agu animu na wa hwea na obi di ne car ana ne moto ade ababe pem wo de na the accident aba ewu a obewu bi nti sa nkomo iduru ho a enye obi o moto nko a enye obi o ka nko a ye nyina ye ntie bi na yekoto so a etime anya ho nkomo adi enwo hia pa 37 after 8 yego so na yebedi nkomo kakra na ataso so adwene wo ha ene ye Tuesday benim so bekodwom dia sise yesi nema ne bo eden pa 1 toast toast board den 2 mako 3 kakaduro 4 jogo 5 90.7 kuntomiri is a grade in zone to 20 back krakra jene de ye sise na nkwasefo se omuntwa na ntwinam 20 cedis biem na sa wo beto 20 dia
na kai say bia ukofia ukosina na watoto are ana wokoche because esu a unti mvanye nkwan ma enso aponche kura de omotwam 20 omotwam dada daddy brown ne nkofo enti na chese asema eda ho no akwaba Ajuma ba job miss bre wumi those ne crafty bokina e bokina de na ha no de nya mai o se ne ma bo ba efo eye May ending to June July June ha hona ne bo be form e beba form na si se die ne ma bo de mon top up say o ma 100 die say o be ma 200 ya ka do dey na o di chuma ko no natural I can ro me say ma ko 4 nkito bi o 10 cities because ya da no say adwani ho ti be se me ya nkwan kakra na 2 cities no de ma kit me bedu vie awu kura awu nti mon top up easy but I out ko dum kakra oh okay You are am tie. Then your mama boss you you're right. Oh yeah. Yeah, yeah, tie sompa. Ni ama was me kwa me kodwuma na me wa. Bia me bon pa ma hia fo pa o. But no what did he? Ko so djuma. Udi skari wura wa. Me to de bia o me yiska na we ye na sa na me kofia na me tiwa na me say me de tode me na me kaka de me de toye nyina because we 200 cities here 200 but I won hu de a wo de ato ni nyina besa Wo ba wie so na ne me kuta wo no nya ne ma bia yi. So no kwasem pa say yama penny for you omo very careful. No one has all the military cravings ama for so omo nya kan intervention because the penny for the near man now said you're okay. What does it take? Say, atadi you're okay. You're passadi with him. A peppered routine and your man and on a bad. Sebi, you are telling me dry season, rainy season. 90.7 It didn't say. I didn't say Yatra one, yes, I didn't say, yeah, can't say Subeto, yeah, just say we have a boy. After all the universities said an doctor man, okay. All the universities, all the school, all the abide, all the initiative, all the brofo. Near now was said this and so what is that? ADEA wouldn't say every day. Take a fool in Kofu or Mukuku school near the Juma Pano Moye. And the Ninyansa no ask God Baha or can't some number raho. Soon so ha. Now President Akufu Adoni now by and say a dam. He when they go say Sam. Just say o dream one want to say. Barbara bet my dam. Na a pesia, you bet me dia young fool. Na enkoba se pesidia ye ho kire se bi se de na okay. Ye hiafo a se bi hia ombubro. Ombede didi brother. Ombede vetting because sanananom because sasaso for because say I am kind say na we dey no yi. What problem na say dey no yi. Your leadership and responsibility your celebration. But so celebrity can you adwuma wie. Now what na say this year the man me kase nya me mo nyam say me firma ko ma ye adwuma na ka wo de ho na wo celebrate. Yes. Ba nya brede ama ye the man na celebrate e bra wo nya adwuma de na say wo no why was wo motive bi ntia. Na ye boni dia no de no abo cross. No wie. No to powder. No hri. No afa no wo ye party akese. What kind of life is that? And you want to send KS ADEA. Ibrahim Traore and see on by obi 18 factories. Wait, now would him Ghana never acquire. Even young cross and you take my high. What you are buying on your other baby. My environment in your conducive 90.7 What the Chimana your friend Ghana Nat. Yeah, Ghana Nat owner and your friend Obed Asante. Mr. Obed Asante. What beer companies who want 3 with the Chiman. Wow. Your Ghana Nat, your Fiji oil, and your Oba pack. Nina and Edia. The Ghana Nat all call more companies too now, or 1 year Baku a chill, na Baku no anymore. Fiji oil already or more than a year, and there was not no mudil, and the Oba pack and so on. Yes, Akuma onion, paste abana and send ya will be a tray. Tiajuma, the environment here conducive. Near one also say any pass, I will be a tray. Have I no problem? Yes, any problem. Now, see, President Mama Baba, so China for any baby here. Omu bi eno na omu and you we are deno.
no muja hokoye and o ma revamp no ama de na say ye adwuma na no me call na no me call ho because this is oni ni kokosi ai call me ba no ma ne kama enti area ha no amanfo kwa o resources asenka o environment conducive o mo be pie nwuma na tra e bie no yes aban be bie ideally aban de o no kra na nwuma obie because say attitude of people into no enwuma no obie strategic ones be supervise the amanfo be bie sa na aban ye ne de ye nipa na ye be ye area ha development de ko so nyina ye na ye de e say amanfo pe kwan e de akọ mo yo no ko sisi dan na bie nwuma o munya narrows or something this drinking water baby o mu shepa a obi no de o mu hia ne se kwan ne ye beye o kwa ya sa anyagu so anyagu ha na anyagu ne ye ne da o all that identity no enti now no we mu de ekura ko so Ghana de o nyame a che yade se enka ye hia aban ne ma bia ye de ne se my environment ne kama ma ye ma eniama nto na kwam nokura nya dwuma court ne nya dwuma me si individual o po man a omukuro won peso mo bo mu ntipa Ghana and Nigeria e obi etu kwan a da bia pese ba yenchi because ye niama na ye unique enti ye ko ba bia na so ba kwa abrochi na obi wo ma na waduro e hye ne da eje o US okoko yinu owo fuo we ba watna a US ama aye o dia anko beba is any person ko nya sika no so ba be ye na se me ko ye project amanfo bie so chemo otachima no restaurant o mu bie niema o mu yakese amanfo frem na o mu de too many because I say ye bie so mpa nti ya me na mpa advert ni ayi na niema amanfo bie so kire me no Ija ultim said ye na sa aban no e be ye ne niema ye mpelifo be ye o mu niema ye people will come and invest with Ghana for football army sa army no Ghana foot is World Bank World Bank ne IMF Ghana foot is wo ho it is your mu hia ne say obam say environment no e kama the whole US no say won hu be fully wa akra na obenya ne seso kakra wa ha impunto nyo na abeya momo mo ankasa e be ye o made na so brother kakra ye wo hin say environment no be kama akwan say the okay the politics at any point to obi nipa no nim left from his right onim dia ko kokra na okasa won ne ka development no wakeka dikasa for nipa na sa na ni age onim dia o ba benya onim ra wa ba nti ono de Tetima not MP honorable leader to Fosu Ajare lawyer Shirano lawyer Nyame Shirano cause asota MPP also ye ne de power Tetima south say ki enye nipa o muti sei e wo ye mpatam ha mu brother bi wo na no so ka ye be koye nim obo ya appointing am na ko transfer kra ni te say akoko Joseph kra bi ma ha te soro sa ye ma Melodina wo ye ye aba be ye hair center ho ayi ni kromo so hwede wakwakosi wo bodom ho ezienke ye collaborate with her ye nya leaders omo ne abie omo ni omo ye ne ye kase ye ne collaborate ya enka be hu niema nke beti nya ne wo ye mpatem a the only thing ade ye hia no ye nya kan die to ma bi boso mtu aka didi na wo hia wo kwan unsu ne niema no what ye adwuma asa tua tax ama o man and ye wo dey what kind of leadership is this so no so I believe that me anya me wanwa say niema say ye ko so aban no traori niema o ye ne betia no Ghana ha broso Ghana you don't need wouldn't say president Kofo ne person no enya ono na ye bibia o nipa Dr. Papa ko syndrome on the Millennium Development account no buy no or the Kofa buy public sector reform any nyame bro no na ye ni nyina na ye individuals wo Ghana ata se utumi ehu omo ye ya o metimi aye niema kese ama niema ti akoso na brother mama ono ko adwene se no ye wa mafo mo adwene na de ba ko bi America na omo ye adwuma na adwuma wura na omo lanche na de America ne se Ghana ye nye careful zoom lion se aban no gidigidi pa na de eme ya ne se mo se amanfo mi adwuma so bi adwuma so na ye pe means bia de na bada se nipa na ye mfonso a mfonso na wa ade na wo se correct mo sisika otua ma na workers na e wo fam enti ontua sei na mo so betua sei we agree ni ama the business e koso ben attack say e kono so no che say ye be se good adwuma no na wo bia nwuma na wo say attack obi bia wa e se bia nwuma na de na mba ye se wo attack me aba foforo ba go say na adwuma no
adwumawura asabere mu hyema na MPP for ba no say sa time no na me ya o mehu say NDC aban no ene boa me if what they would do is on be ha say attack me or now ma ava say omo ba omo so ba attack NDC nyuma no omo say attack MPP for no nyuma ni omo so baby enti aba sa na say de aburo na sefem na ya akone asa kotutu na ya say be fifiri enti the way she dealing with business Dr. Papa syndrome me ni MPP for anya adwene da nyuma nyina ma kunu nyuma nyina na money ho awan na mo na wo ye ka money laundry na mo money laundry mo ye na se mo ba ye cocaine se na nam ha no kra ye hu ne poma sibre enti ye ka money laundry wo re ko se baba ko syndrome so why money na we issue only deal with bank money laundering has its own laws and in daily but banks no na the can say come money nyina say a dime cars ne niam nyina say say japade kwa ye ka bank beti atete kan bi kura ama amanfo so omadwuma ball mo ye bebre what kind of nation are we building edi yesi amanfo nya ye adwuma ye de mom say adwuma wora na omo bi say wo say amanfo mi adwuma ye ba me am attacking you and everything so because say omo body omo so ba attack Ibrahim Mahama ni nyuma okana mse you are sick in the head me dey we yare ma hase me twama dwene ma wo yinu mu o da say ya na man ya team say so what you say wo be send dwuma obi a ono say wo si 3000 best seater Amatamale Senior High School wadi ka si 550 ama ma anso wadi aduane komo omo abribia hwe ne philanthropical nyuma wo ye wa nipa wo bo wo mo wo so wo targeting adwuma no wagu no ugu no na wanyade ye na wie so asebe se be create adwuma what kind of mentality is this is everybody the pana yen from so a ye correcting from so no bibi wo no so ye je penkrata bi no ye ni ye ba bi okone ni so okwa ye block no but as se mi be gu na adwuma no na ekunya broda no bibia ye no politics o man nkasa de broda anyu ho enti no adwuma se de na ye kense IMF ye nkoba de ye to nse bia end no ye nko no e de mi nyinni se ye nko bosia ne de ye be kwa kwoporo ezoma ye timo no asa obi adwene ye die ho obi nwe o man ho na nkese ye nyina dwon o man ho anka de wo ye ama o man akoye nye bibia na ban betumi aye ene ma mi twa no ade ba ko na me kan ye sa ban bia pa oba wonye aka ba ko ene mi hu ye eye agric kuyayo the biana me kan say we ya bana be so succeed ya ma kuyayo hia because woni pa odide me ya bibia the next one rural development yenkura ase ni yenkuru nketua mu no development o pa wo ya ban ya ja kra asem no na fa rural development na hwe potential se wo ne develop me so man we ho ka de wo kan ka nyina ne adade kan ko so be that rural development yes I local government system no one of the best if not nonsense so politics here they say the rural the best the rural obi anya no so ne de obi anya so ne ti what ya kra na nya wo se chinchina me kwa akra na obi akotena akra adiare kro nya bi ni wo so wate wo na akwa ka che se na me na ndo ko sabra ukrom na sa akra de achoku oti akra wo na so obi e ko so rural development nka adwuma se ka abandon ya wo se wo ba bi abandon ba chire bia no nipa ni hu se ho ne ye wo se is a wo center wa akra se so ba akra we ya ni nya bi wo de yemfa ne se Akufo Addo bae no o ka se regional obiebie no regional capital on fa ne mani nyina nko nto hwe ne nkransa ka kane no a education directorate ni nyina o region ba wa chiche yes ama obia nya bi ntibunu is ye education directorate okọ prime kentampo atebu bia woni de enka sa la ni bi no na ye nko no so what I say endi no se eba ne sa no a se me kra no me won kran a na chinchina se me kon nkran na me koye adwuma me na charge se me call because woni sika wonti no mitimi ba ha head directorate no kentampo aben me enti bi ye bibia me ho henha me eboa ama nkuro ntimi chichire ba bibia no na nkran ya center no bibia na ya nkran ti uye adwuma the next day some people before pa next rural development alongside because agriculture there see are really a lot on project no planting for the best was that be am some people before policies o de ba be brain and bob so na the best nenso so commitment no political will no eno na ni ho ena anya ya so mo ya man ye mamba ye dendenden it dey say the next year say your rural development do ko Germany obi wo West Germany on crossing call the next in the hot ya wonima because America oko West Germany ana south ana East Germany a said the America tie no sa na tie
kwan no ebi wa ha nti onya na dis wo move everywhere bi ona ko ba brother why da me ko ha me why den de opa bia wonya nti ba sa na ma develop wo aban kwa ho hen how and a poverty ni nyina no sometimes no lack of money it's lack of planning because on say nipa baby on say nipa kogu baby bebre a na ma aho kira ye dey aba but you said you decentralize no amo bia ho hen ha now so say ka uti area ha say me the my area ha manage apa say me say na no fa pam ye bia so kwa krade na expo so ba nya wodi fufu ba ko pe Nkaranza so dey obo nya na obo nya suro te fa odidi am every day bia otintim ye light are the best so ye techima time na do so Ghana pa gidi no techima na yes we and do our for kana won shedante me ka Kofi Adma wani ba no say eh techima dey metu oba ha ko ba me o sen grade go fresh ah bizarre but it is sad na sen ke no it is say you know come identify no one district one factory one na ke the best to identify potentials among for war na wa harness it and how they what developing ye and the go takra this year on that because of oil and any me too on intino on what takra dia on feeling inferior no sakra ni nche no it most of the guys media guys in the baby on form free takra because on confident level no e fem they don't see themselves as on ye but how says here they will go free akọ na wan gada vem okọ abesen aba meboa ye do free akọ no wan gada vem a okọ abeba meboa obesen aba because the way is here kaka we chia to say obedi na ma mesi obi okọ replay kwa mama ba and them atete na bra no who be that na kotie na ye airstrip you water chiman show you ma replay so obetwa wedi di wo say ya no brother rural development ya ADEA ena two na nanom so no na hwan na be so mama na ye adwuma ni nyina ye one ebianse ya hyase ya advocate ena na nanom so no da bia meka 77 na NKORANZA hene menim say no pay otie sompa ena nanom atrankoja na nanom the American say system no asesa first no na nka wo kra nke the development no ebrew first no adie nka wo ho a na de bia ere abrew first no ka kra etimi ba enente saa enne gise wa mpanimfo so wo kashira mo na mo kan wo kashira yesoa wo e wo se ye niema ebe attract say ya launch decoders ye strategy okruma e de kwaji decoders no saa IT hu ne amande aba na yesen eze na nanomba no was when owani so ade hunu say medie me kono IT nti anything IT we betimi akwa akoduru Microsoft ama Bill Gates mu ina aba be project and he say wa wan plane na wa anye bi fe ne baiting on say baiting no o ko first ye koto dra ne ye de ayi abo bi asha no se wa anye sa de ni bi ne nana mesi wo kuro no wote hase ya bien develop o se kwawo o ma ya ma kwawo aba so kwawo anya bibia o ye sa amrante ne baba wa shegele no mo de ya sa na ye wa fa se ye woni ma bebre se ya weaponize and then nguma sua na kra na me ma ni nko school keke o okay anu aye o ko sua kwa se me ye psychology obechire ma wie na okra o ko to kokokra wo ko but ye woni ma wo honu ma etimi mfachiska etim di adwuma ba etim man koso ba like NTI yensomu yi okwa abroche ni ade sa na ma no mso mu yi brother omo sa no mai sa anthropology omo no obeye no ma ji watuma je so aye practical saka ho ba woni sa IT die ene wuro obi office obeti amase we are good decoder ni decode ma we ye wi a adwuma no saka ye kwa no nti na nanom se ya position ye hu ye ne koye sebe entumafira no nko a sebe ahene ma hye no nko a sebe nkonya ne etena so no ne badwabo a ye bewie nya hwe Sompa FM ye take up initiatives ye eje se ye mfa bibi nsi ho no e be attract bibi de se nwoma sua na wo kwa e se otumfo o se tutu opem so o educational fund o se omo boa amanfo omo wie no ye do ko rural community baby amanfo nko na omo special package omo de ma jitu mo a
master the area you need educational endowment funds me who ya me adwuma ra na bia watana one area almost some educational endowment fund ye boa obi area ha na kroma bunu ha what be media minti attachment bi ni o dabi bi ni dabi you need educational endowment fund even churches community no I was here me and the coso na ngoma suanse ye nko no kwa akwa o I was here kwa de mfa so beba yes sir you vocational technical no ne IT no ne sa ne ma na eboa no eno na wo se ye ma ya dwen koso yes sir say so see a flag bearer you know deputy flag my friend say running mate what is your boy ni ya ma yedi o eso de ye nko because ye nka ho bai ya ma yedi running mate parties you bunu ni bi ni me ba cho parties no te ya bo bi do ma he ne timi ko bo nkofo bi di that the brand ya wie ne ba ko fa no so be toto bomb yi that bomb yi o be kura ko beti ya aya to yi ye ni bi ye ko elections na two nordness na ne di ani all because of education it is say ya me ni anya yi ni aye ne ebeba ni eja ye ma kura ni eja o mo saa ene wo ba makante na na me doctor kan enya o ma saa o wo se doctor kan o se ne manual for mo cho mo decoding nkola nketekete afi no mo di 5 years eze o mo nu ba bi e o mo ye decoding na o susu gino na afi na o so ye social afi be shi akola yi what the farm was the akola 27 years na what the 40 years no your leader want tias 90.7 FM yes re nananom o mo mfa ne manwu akwa mu yi sebe o se yenya japade e won sase ho ene niema bia yentibi mfanto em plan for abusua no na wan wi one day nana ye bodwa na wo so openipa mo madu achi akwa wonya obia ne nko ko se me hwe me ma school ebra sebe o yenya asase ton ana se obi betu asase trinsa no me anya bi me beto asase ya ana me dia asase ya de ma me sa abonti su ni me ba wi school no abusua ofiri ma so na abusua bretu oyoko benkum wan obia ni hono obo ano na me ba na matiti mowure mu okọ na wo bodwa me se me frɛ na ba me na be di wachi wa wi afa se be kakra ko obia ma me ye it yesre na nanom se omun change strategy no no mun fuse into the modern trend no ne me ekoso no na nye de mfa so beba and na mabunu ni nam ha pedifo ni nam ha no because how many times what is sebe o abusua bi ebinom ye enya asase 2 3 nsa omo yi bia to se we de hwe nkola ni school abusua no da what be how many times me fa abusua me TV da ton ni nyina wie ahoho no nya kroma no kra o omo ma de for ni kumase for ni nkranfo no so what is here ebia 200 acres na dia man 500 acres wato ye nso kra no emu mfa so na ba ye no me ma benefit da bi wono kwa hye ne botom no de podcast no di sisia na ye na owie ni nyina wi na from say yo ye kwa ma adwuma me nko enti na youth no mfim panimfo no because omo nyine wo mo ho omo ye na ene mabunu die sa na unso na ye stubborn ba na sebe what me I refine about me na ye bi ntia ya enti o ni so ka to bi wo ye stubborn enti na wo ye leader no aduma se leadership ye se ade ne ye bo continue be fa dia se ne ge ina ge akoye bi ade ne ye bo continue ye pe leader amana ba be tenetena de no so ka so mo ye stubborn enti meja wo mo that is why aduma ne youth ni enti control mo no na wo Bank of Ghana wo cocoa board according to CEO aba no mo ko no mo the sax aba jute sax no ye nkoyi ye 2 years the next 2026 2027 say 2025 2026 no what's akotuaka $48 million a 1 year what issues kasi entua abrade ye de abakora yi ye no kra no e ho aba asem na say you to niti we nyina wi na aba so betu no fo no watie abrade ama se be boa man no o se man no anu nti no de ye kan say yes mpanyimfo no se so man tutu nyama yie o man position o mu hu ya wan hwe ya o ba bia mu nsusu eti nene okọ ba bia na ordinance no zongo guys no no mo ye o mu rezi o ye ya o nti ase because they are positioning themselves well first time so be to zongo a mo pe school enne school wo po mo ko school pa the zongo people 90.7 FM akwaya okoko ntokwai no di MP before ni ma na weight lifters no na ye o mo yi na ga o ye MP one no weight lifters no mo panyin na zia o na se ya oh me refini ni ono omo nyina aye zongo guys o omo nyina aye omo ko school obi oye body building no one ye omo you wa ya ba be MP
They say omu nyine free get to ho e free street ne so e ba be no ma be ye wi a na do si ade di ba di house there bi on can we go free street na ba there bi it is also per position hu ye e ya asem sebe okay mate mama na so ase abra asem sebe ye twa to ya so ya be hwe ayi afro barometer for so de aba ya kwa na kakra be djumanu a nananom so ahonidie mu nsem se de aban na ye se bosumi bia me de di kan ye de be siesie ho wo Ghana ha no National Sanitation Day no eno an NKORANZA South committee focus here ntinananom eka ho bi police commander say dey Saturday na sha say na me aduma 3rd May ya na be sha say ntino ya be se dusu a bia mfa ne ho hyem ananom eginam obi bia eka ho bi enti sentwafo bia e be siesie mo nto ne aprapra na ye de ehu ni se de be ya and how do we go about it o man chechemu no committee no enti police commander ho departmental health ni nyina be hia ye ansa ntwofo ye ka ho bie enti kwan na ye be fa so se de di kan na ebe enti kwan ye be fa so ma we bia ba pen o atamesi ne mama tam ye na Saturday bia na ye prepare me kai ba brother we rafi o me kai chibi ma on guy om de share vice president and vice president na animu so chief phenomenon ai om de share Ali Mama Yamtina it's true who's on the say or the every month Saturday yes our program January na person it's a good one na unse wo fan club for ho ho ai na unse wo fan club for ho ho ai say ku ahodo wo municipal nyina bia na nanom se yakoboda na nanom so abajoko ne beye bi no mbeba radio so eni da ubofo so be nantim ya bodaro no nti du so a bia mfa na ku ahodo amanyima fo nkabom ko bia mfa ne hunyim na eni kanse nti no mo ye ne se se de aye no ye bedi kan ma obia nya no nti asese be abesu ni bia me de di kan no obia nya no ba Saturday we ne ye be sha nti we no ye ne se bia afa na ebeti ye pa hontoma to obia mpiemra bia ntino to adwen se ka brazil ben kra ni eche no bia hu sese nkabom kwa hodo e wo ha ne chese ti of obi bia mfa ne hunyim emprepre mo nto so na enu achi no adwuma se enu achi no afa na abeya ade a e wo ho batranse ente du so na wa ma na nanom hu se ni ntino wa ma ntino a yekoto to adwen na nanom timo a bia kire na adwen a nti afa no se de be de ye fro bia ne onsa fei ene ye da na die mu obi hu sese na sese a e wo ba na hu ne die mu a enti no a environmental fo wom zoom line fo wom bibia wo mu a ye to adwen enti e nche kasa fidie so ene ko kire nwumre mu nyina no nsa mimi de ye ni mu ye da ubo no ti ye so na uko bia na well me representative na my engage but na me mani well a very good idea but now me feel say I too early na senka this keep fit clubs na that more special letter mo say so bi o ye bibi say na o command say invitation letters na that no o mo feel say you recognize them but all the tune from say na kekeno na that na ya na Ghana for mo panim fo no bi kura mra program yes thank you invite you more asha no ade obere asha nsa say mo come monster mo mama ne me ade na me say ansa ben wi nka say aben wi ade na emfa nkwa chiri na yenye ni yima nyefe god this is the first time ye nyina ye be hia na nka yatwitwa pictures am ye hu say yes blue is in NKORANZA omo ayi no aye kama mpanifo nti na say ade no so wo ye na say edom no ba enu na ma ade ne ye fe ye wo keep fit clubs mi ni ade ne nyema bebre I say ye mo special letter and invitation for the ayi no say that said this Saturday this is what we are going to do near more invitation now omo feel say yes say omo club na so omo ya recognize omo intino omo ya be letter dia omo be omo nkrofo amane say Saturday say ni ye koye intimu nyina me mpie no na who say Ghana for no say the Suban City no in fact wa ye no anyere ya association for man who the talk from just like that because you from hey
professionals at the Pamfo. Your learners bibi different and son about Kifit clubs near the idea of more road near so magazine for any others behind such people no there na say mom later na invite you yes normal baby na said okay yeah just a letter no Saturday ya 4 days and next Tuesday na then no fam quite 4 days ya chinchina na mama nka no so say nka meet no o say ban san nka date na sa 28 no ama say the chief mom kan sa kokko mo nyankrata na fe bibia ni a ze hakra no se yenya ho announcement kura o say mo declare abram penifo management yen so ya shasia nti no ekosia sa na no obi a kire say aben tezia no me daddy e fa no say no ye the pound tomato sa ben ye na man ben because ye nim say date ni ye say nti no committee no na sanke tenase dada dansa na ana wey no mu refi ana refi say tell am see it mbi nti we nyina so obey your report so nti that chief me nka you say ye early ma obi a ya we na de ne ye fe nipa ni pie kama Pia kama eba so me de kra say nana hima nso nka na abedim so ne de share da form a obeye ye ntino nana ne ma hene nyina no omu nya kwanti egidi e pa say so foforo no de nananom ba hima dim obi adim say de ke no a toto adwena na say de akoba no de aya ban wie ntino say Katie of course na di kan lolly stations no krom ka krom say wo pro 24 almost station heavy trucks for heavy trucks say so mutimi boy na wura no kwesi sa ntini nyina mu no kakra ba say Saturday no me be say hu say yes start wo he ye be lunch no run about so aya sa no say em fa nhya say okurum so nkra so mi space ya ka obi anya ne de a obi nye nti sezia no emra ka ye di border na de be pie no run about ho any new market old market Germany abontin so sa no any lolly stations no ka any campra ho yin gatesim na bosoma foforo na sa do mo kan no said yakwe Dabi o me pese me hu ni o mo kan ho enye no ya toto adwene de fu ba sa na kosi e say na me ado me de ye sha se wo krom ni apra gatem ni atitik gates ni mu anti sa de kosi e nti me ya adomo a kakra ebebe bia nti nya kakra kra nyina mra na akire no ti kra me susu se sa de se bia so kra bete no latest na chi no nka brasba bi su di akire na nka bia so se bibi se na ko na fe o hwefie kra wapie ti ye na ni nyina no emre na benti no ye to ato adwum se kakra bia ebebe bia nti obi a ebebe bi na fe nso no MC wo mu de o bia nti free ho ko no de ni se ebe ye kese ebe na edu so na wa ma enti free ho ko no ehu da ubo ye prepare wie no me kai se ba no a na ye no na Kumasi say omoba na omo prapa na wese okubi store na omo betum na no hye ba betum ebi mu kratim bowra so ye be yiwu ne ma to store no mu wabi ye cleaning na omo nyina no bi na ba djuma be ko na mani abre ye wie ya enti ye timi store say ye wie to omo ya ka say ya so obia wa na Luta sabe oh me kai pa ti no numpa mu sagala ndi o kan say no nsia be ba na no so nti 5:30 na obia nti acha 9:30 de nka yesiesie monteso nti firi okwa de djuma no be ye class nse de okay bia mi so bia nko ba bia nko sise ye be di ehun ni municipal yi e be prapra ma ya de akọ ti na so say wie nso aka yenya dustbins nsisi krom obi di wia because the dustbins one of their two yes o di wia ya o de beto form ti ni nyina nso ya de to ato bi etwam na nkransa kra o me the best na bunu any half when na bunu ya di ya bunu de sunya se da bia e ka na do ma hene se ne ma ni o gidi no ba ni kina ba sesa se ono aginam enti se ya no nananom Mati ni abre ata mama na ose na me na brother so ase sabre chief mama ba ene ye hwe galamsey ya kan galamsey sama kan abai mpanifo ye beto aba 2024 we Canadian MP before the nam ha 90s before the nam ha
Bastara no. You say Chief Imam say yetimi I improve ana. Chief Akwaba. Thank you. Na for me to say. Oh yo nyamanadom well kicking. Yo. Ye hwe galamsey susu ese hwe. Kebe nya kura nka no pa bia radio so be 30 to 40 minutes bia senka radio fo ye de education ye church san say galamsey ya samwa ana ya de how mine no na meme de ye mpanifo ko a mo de si o mo ni so bra bia atwam ya wo gidi ye say ba bia duru no ya ye bia na ana yo de kan me chia yetiefo ne yahwefo enyinara said ya me kan enebra ye koton ye koto yesu twidi ampo yankopon say ne obi ekohwehwe ato nyamema ne hunu papa ewu na ne wo beton so tumfo nyamema ye ntimi nto na enu ayimre no na wonso ne wonensa ka ne obedie no kwasem ne galamsey kon no die eye asam kese pa tituru a etaka na mai so ekon no ye kon a mimi hunu ba bia wo ye mfamfa da bia ya na meka so o ma we no ya ye ho na e sha ase no na ese senki timi efishin hu se da bia no we ye sha ase si am put stop to it now a ni amadwo we koso na amanfo do mo be hihye mu a na wo mo be doso a because ese beginning na nka ya akosese ne ma bi wo ba bia ya sha ase bia ye tubi ni ehun se no sadi we eba se obia de no hujima e de how kase pa bebre ne ye stop sade no animanimu na gana nim sade ne ye be hwa ma de no akoso akoduru ba bi afei usomu a enye ye biu ye nyina galamsey ko ne ye guru ba bia ne ye hwe na until say nye galamsey small scale mining no me name the difference between the galamsey and small scale mining and community mining na o mo ka ho asem no the difference between them the big difference na say